Unë jam Ajla Mehmeti dhe jam këtu për të bërë një praks 1 mujore në televizionin 21. Unë këtu u lajmërova për të marrë pjesë në këtë praks, sepse mendoj se gazetaria është një profesion shumë interesant dhe është përplot me aktivitet. На социјалните мрежи во светот и регионот се повеќе случаи на врсничко насилство. За жал, вакви случаи има и кај нас. Социјалната мрежа преминува во реалниот живот. Како го поминуваат децата времето на интернет? Më interesant më duk puna në teren, sepse mendoj se është shumë atraktive dhe më e vështirë kur vjen puna për ta montu tekstin apo diçka tjetër. Ајде да кажеме една стара поговорка што ја има, што сме слушнале сите, тивка вода, брег рони. Обично тоа не важи за новинарите, треба да бидат гласни, нели секогаш да се вклучуваат во разна дебата и така натаму, меѓутоа таа не е таков карактер. Она што ми се допаѓа е тоа што внимателно и полека, но сигурно ги црпи информациите од професијата.